Leb Acholi. Welcome back to Chaka Leb Acholi. One segment with Kwan Leb Acholi. And Jacqueline Kango caught. I'm not playing any background music today. I received a comment from one of our followers not to play any background music, so you guys can hear me effectively. Um, so Man Kwan Leb Acholi. Okay, session number 57. I decided to start reading on Omeo. I concluded reading on Palwa yesterday. Okay, the information was very limited. La chonye wa binendong look me Palwa mo kene a book me a real. Okay, so I jumped to Omeo because my stepmom is from Omeo. Okay, so let me find out more about where she comes from. Well, Tiki, a very big family, but we hardly sit together to discuss. Lungete kwara nyakamagi bino ye, bino ye. Okay, so I'm going to chat about a man today. But for this session, I'm going to chat introduction. And then I need a church or know a lot of information on a male. So I want Tina Charlie introduction. Introduction again. It's about 2 to 3, 4 pages, I think, or 5 pages, just talking about Omeo before going into how Omeo is divided between Omeo La Twitch and Omeo La Cham. Okay, so please follow us on Facebook. The official page on Facebook is Chaka Leb Acholi. I'm also on Facebook as Chaka Kang, South Sudan. Please follow both pages. I update the contents on both pages. And we are also on YouTube as Chaka Leb Acholi. Okay, this segment, Kwan Leb Acholi, is within Chaka Leb Acholi. Okay. Um, so I'm not going to spend a lot of time because it's a lot that I have to cover. If you're from Omeo, please join us on the show. Leave your comments under this video or send us a DM if you would like to be a guest. If anything that I'm reading today or on Omeo overall, if you think there's something inconsistent or needs clarification, please drop us a DM or leave a comment under any video recording regarding Omeo. Okay? Ana po Amatek, please share this on all of your platforms. Please engage. Show any, and so we can keep producing more content on your Choli clans, sub-clans, and anything related to a Choli culture and community. Okay, Apo Amatek. I'm Jacqueline Kangakot. I'm going to jump right into it, okay? Please make sure to like, comment, share, subscribe, and I'll comment. Okay? So regarding Omeo, la Jojo Choti ngo, Dumingo, Pierre Rio, we are real. No, Pierre Rio. So chapter 20. Okay? Yeah, la Jojo Choti ngo, gang Omeo, Ingo. Ti gang adeg ma orumu gang Omeo. Mana ye Africa Gimalo or north Agoro. Excuse me 1 second. Okay. Agoro gi Porocheng, which is west. Okay. Kama gui kono giping wa kunyango, south and southeast. Tekwara pachuli wajane. Wang lobo Omeo gi Africa tie itim ikola gi team kilaba. Manduju team Omeo. Okay. Wang lobo Omeo gi agoro tie itim ikola gi team kimunu. Ka wang lobo Omeo gi magui kono tie itim lodunu. Team Ogongo gi team Lobela Manduju team Magui. Okay. Yala
Mapuripe wamere gi neno lok mi te kwar pa jo Omeo. Amiro wagam piny ma wajini. Omeo tien loke ango. Okay, do you guys know what does Omeo mean? If you're from Omeo, please drop your comments. Okay, what does Omeo mean? That's what the writer is asking. Okay, nyalo choni ngo. Abero kamio piny man bot lo diro mi Omeo. Ma poli kare ma tie I Juba. Chi anongo ni dano mo ma twero gamo la piny man pere. Piman amiro Latina chuli mo keken ma obi kwano book man. Ka en ngeo la gam mi piny man. Miro en ochwal bora weka gony tien loke Omeo is second edition. So it's kind of too late now. I'm sure no on second edition. I'm put a Chaka Kwan book at Chaka. I'm going to go what Omeo means, but I'm sure I don't know. I have to opinion my stepmom. Okay? Now, poor. Yella. Give both Crasolera look me what Tie Matek Ikinjo Omeo Gijo Agoro. Pien I Mohammed Cha Gino Bero Kanyome Ikingi. Ikarma jo me poritie I got kilojok matie chok gi got pira kama jo agoro onong tie jo me obene tie gi lok mi kaka ikingi gi jo imorok. Interesting. Yala gi jo Africa. Okay. Gitie gi lok mi nga kaka ikingi gi jo imorok Africa ka jo egara pien dano manduchu obino gi ilango. So ginwengi bino gi ilango so Crasolera source me information any Crasolera 1951 unknown called Junwe including Omeo gi bino gi ilango. What do you think? You're from Omeo? Please drop your comments. Yala ningo. Jo Omeo orito twal ite got kilojok Ikin moha apar bongwan gi apar bongwan we apar bongwan gi pierare we abichiel. Kamente pa jo British matie I opari oru achikari Solomon Ali ma en bene obedo Latin mi alu E Ombasi Uganda. Kachiel gi ladit olam boat road Oyoko Bell. Okay. Wek en on ochwal lotino awobe mi Omeo mokene kayube guru ma ki nimule chiro I Juba. La dit simplicio obuoya mi Omeo o wajiborane I Mohaman ma mono tie ka yinyo lotino awobe katich guru Lotina wobe mi Omeo mokene onongo dong tie katich guru iyo ma ki nimule chire Juba. Dwan wacho ni achikari Ali gi olam gino ok igang Omeo gi otieno. Okay. Madano tie kachaho namu iwang o. Dano matie iwang mach. Ojolo Ali gi la reme mabe. Omeo budgi kom mi bero gi pia mara. Jo Omeo owacho ni achikari Ali miero o yue manok kala chen gin miro o winy lok ango ma en okelo igang Omeo. Ada ma achikari Ali otiro maro yamo lo diro kaka dek o chero bore kagin openyo ni ubino igang mewa kan pilok ango. Ali ogamo peny ma lo diro ni abino gi opari. La wang gamente matie I opari aye ochwala an gi dwan bodruot o yuho bel. Miro
miro ni road o chwalo tina wobe mokene ka yubo guru wala gude wala good goody mana ye look matla teach pagamente o chwalo kwede bot road meu lo diro kakama I'm sorry lo diro kakami o meo dong o gamo bot ali ni be achikari wapoa winyo tam mai kilo bodwa ento ichaman pindong wo walego in gila remi wek wuru gina unong ka buru ka digo chon wabi chwalo un bot rot o yokobel achikari ali gila reme peo kwera tampa jo meo ento gi gumaraj ali pe ongeo lokango ma obitime ikome gi odigo kidma ali dongo ye mi buru iyo meo lo dira dek odok bodano I'm sorry lo diro adek odok bodano matie iwang o gino wani bot gine wachiro wanongo achikari ali obino gi lareme olam ali waje bodwa ni lo tich pagamente matie iyo pari aye ochwalo en bodrot oyoko bel okay mono miro ni rot oyoko bel ochwalo tina wobe mokene katich iyo guru wala yo guri ma o agi numule chiro juba kid ma pin tie wo wapenya ligi la remo lam wegin tin obut bodwa kan kadigi chon wachal gin bodrot oyoko bel gino ye piman wami bodgi kaburu okay gyo tieno meno chut duano bino bodrot ni omor lega moy latino meo mao no tie ka yubuguri achikare pamuno ogoyo nego wako omor like moy obedo okeya road oyokobel obedo okeyo road lokobel ma eno winyo lokman mi topa okeyo ne omor lokobel no omor lokomoy obedo gi chwer chwiny madit mada ikomono ikiwo muno wala giwo menu chut road oyoko bel ochwala dwan mi topa omor lakamoy bodano mi murwari iyo meola cham okay road oyoko bel onongo pengeo ni achikari pamono mokene tie bodgi iga gio digo maping dong otiro ru lotino anyira okwanya pi mi luoko wang mi bot ali gio lam ma li gio lam otiro luoko wangi lo diro meo okwanya suluman ali otero obero I goro diel ka okero lo diro ario weki onen en lo diro mene wala lo diro bene okwanya olam otero obed chen I ot mokene la chen lo diro meo ochiro bod road oyoko bel kino waje bod gine road tie welo ma o agi opari eno buru bod wan kany welo ma nyinge Suluman Ali en wajo bod wani muno yeo chwalo en bori pien mono miro ichwalo wobe mokene kayubo gudi ma o agi numle chere juba wandong watwero kelo en bori okay road oyoko belo gamoni lo diro pe twero ruare gi achikari ali pien dano okelo bora dwan ma wacho ni mono onego amor lakamoy waha andong pe amiro chwalo lotina wobe mokene katich gudi pien digi mono pori binego gen chalo omingi lakamoy
Okay? Kidma wabero kan neno ne malo kan. Ruot oyoko bel gi wor menu chut ochwalo duan bo dano mi wor mur wori e Omeo la cham. Jo mur wori dong ogoyo telamente manok kany dano opong. Manongo piny bedo ni yemi. So chimi. Achikari Suleiman Ali mo winyo koro telemete openyo lo dirario matie ka ngere ni. Ginango marach madano dongo odur kidman. Okay, it was an ambush. What do you think? We'll drop your comments kung about story any. Kadong lo dirario ni onyang mabe ni lok matie marach pien tien mapol lok mung makidman la welo miro peungi man lok ma miro dano ma gam keken miro ongi mana ye gen ma o welo dirario matie ka gohali pe miro nyurbore lo diro bene onyang mabe ni ka Suleiman Ali ongi tien lok ma dano goyo kwero duru en bene ringa waga. Okay. Lo dirario man dong ogamo bore ni. Achikari. Pei par. Cheng tie ka bino. No. Cheng tie ka balo chambod luak. Dano goyo telmete pien lok miro ni. Wala miro neno road kot. Ali ma winyo kidman twinyo okwe. Obero igoro deal ma wiye o wil waho ata chalo ayom ma tie iporo ngo. En pengeo tama ngo ma jo me tie kwere ikome. Oh, it's unfortunate. I think they are about to attack him. What do you think? Drop your comments. Dano ogore idibo miel madit mi murwari. Gindong obero kanyamo lok ni ginango mamiro jo me otim micholo wang kuo pa omingi omur leka moe mamunu otiro ne. Dwan wacho ni ingen nyamo lok pi kar manok luak duju omogota machiel ni gin miro onek achikari Suleiman Ali micholo kuo pi tapa omingi la chien luak oyero awuobe matio abich ikin lotin awuobe man abich onongo tie iye omin lo deke mi kilo gindong ochero kanego Suleiman Ali. Wow. Okay. Utamo ningoni. Awuobe man abich peo gale gikwanyo la buyang lokile ole latong gichire igora deal kamali tie Ali dongo tamani latina wobe man tie ka kelo bore doan ma piretek gibod road oyoko bel latina wobe magino o chok giali gino mako ingure ni kwich gideo enping ka gigoy tore tinario nyangwen kulu gilokile nyo Alio mere guitar so ginero Alio bicholo wang ko wala micholo tama ginero kere atin awobe tumo yalla what do you think? Let me keep going. What do you guys think? Kanong ningo lo diro mi Omeo chalo road Anthony onek gi Simplicio oboya o wajiborane la diro lam mo woro gi Suleiman Ali ono tie I ot mo kene ma tie chok gi
goro deal manongo okero i Solomon Ali. Okay. Olamo neno gin duchu ma lotino omeo bero katimone i Komali. Ikarma olam oneno ni lotino awobe ogo Solomon Ali itoke. Okay. Ma gimere ginere ne luoro maka olam o awogi ot o chaka ngwech midok o pari. Okay. Simplicity boya waja bora ne olam o bedo ka ngwech ata iditi. I'm sorry. It's not funny. It's not funny. Oringa like in ringa he doesn't even know where he's going. Remember tio me ngeo ganga bene ko ringa chaka ngoja ta jiji cuz luoro ni laniren. Oringa chaka ngoja ta iditi. Okay. Pien epengeo timo meo. Mano kany olamo roare gila dit ayo. Kwar Alex, tiro kwar Alex oringa mio meo. Okay. Ladid ayo omako ching olam kao penyo ni. Pinga tie ka ringa maraj mo. I'm sorry. Pinga tie ka ringa maraj kuman. Olam ogamo bola dira yo ni. Mono uchwalo wan gi larema Solomon Ali. Bod road yoko bel pien mono miro ni road ochwalo tina wobe mkena ka yobuguri. Ma ai gi numule chere juba. Ikar ma wa ok pajo luak pa road oyoko bel o jwalo wan mabe. Gin beno mi bod waka buru. Larema li o buru igore deal. En kono o buru ot ma tie chok igore deal man. Chi Dio digo maching pori bere peok chamo nge dano Latina wobe a beach ochiro ogoy Ali gi lokila gino mere ginne kwede wa piman logmi ta Solomon Ali o makoma dok koyo mana ye gin ma weho atie ka ringa ta ayenyo kwede yo machiro yo pari. Okay. Ladira yo ma winyo team arenyi ma Omeo ma omero mere o gina mokeno o team i Komali en pe obero iye gi yom chwin dan mokeno wajini ka onongo ayu obed gi tam achiel pa omero mere ni chulu wanko pa like moy do kono ena ye onego olam gigum mabe la dira yo obedo peka gi tamman marach mi chulo wanko endong omako ching olam oter eni yo pari bod mono ka ena you odok iyo meo. Oh, what a good guy. Odora chone chen bod pari ekina yo pari yo ningo yo digo menu chudano kwanyo kum Solomon Ali odero obolo iwi tur matie ikom got mai lotino Omeo peo yigo komali pien gin luoro ni ka gino yigo kome chi remo mere digi dogo ikomgi gin miro odiek gi achut ayeo cham ringo mere la chien lotina wobe a beach man odok pajo ingen nino manok lotina wobe a beach man odok iwi got mai kaneno ka ada odie gi achuro chamo Komali ento gino nongo ni odie nyo achut pe oguru ringo kom Ali. Interesting. Why do you think the wild animals didn't eat the body of Ali? He wasn't touched. Okay. Bugi cham kom Ali. Gindong oroi Lokman aura. O uru Lokman aura. Pingo le timpe chamo kom achikari pamono. Gino dok pajo ka gino waja Lokman bot lo diro kakani. Wachere kom god
kaneno kaleo timo chamo ringo pa la racha ma wanego chi wanongo odieg nyo achut pe chamo ringo pa la cho man kari manok chik okay chik kwara pa chuli wajuni kai nego ngat ma la bal obolo wa team le team na hajui chamo ringo come ario no rerie ento ka kono dana man onego ma en peregi bal kari bed obol come wa team le team pori pe chamo ringo mere pien en pe tiegi bal wala la bal onego nono oh wow so le team bogi champion ali no la bal ko so bo le boguri come lo diro meo ma winyo ni le timpe o chamo ringo kom Sulman Ali gina waja chuchu ne o me wannego Ali nono en peregi bal mo kai noa Sulman Ali o bedi balada o nongo le tim o cham ringo come okay what do you guys think okay so it seems like Sulman Ali pien pegi bal le tim bogi cham so mun indication gi lok chiracholi ningo kanga mo pegi bal boy per ko to bor idilum nyo di team ki mo bene guru ko lakin kala bal le chama what do you guys think drop your comments ya lagi kan la dit simplicio o boya waje borani e karmao lam o pari enon yango mono gi lok duchu mayo team e kom Sulman Ali mono winyo lok mi ta pa Sulman Ali gi chwer chuny madira tiga pilok man mono chwala chikari mere gi kero madit we gino chit kalwani kom dano mi Omeo oh wow kadung ningo ichawa ma chikari odonyo igang Omeo gino chako chelo dano ata gichelo cho mon lotino wa gilo diro moti okay dano mokene wacho ni inge lweny man chut achikari pamono ogwaro dano mi Omeo modong gi dok rodugo kachiel gi jo agoro gi jo Afrika odako gini dog gudi okay mono otimo kid man pilok ma pire tekaria mi achiel we nongo kom dano ma lobal Omeo agor gi Afrika obed yot bot mono mi ario wek lok marat kid man dope otime duan wacho ni inge dako luak mi Omeo agor gi Afrika idog guri achikari pamono mokeno kwanyo lo deke omin lanak oter yo pari gikunu mono otwe ngut lanek Omero gito what do you guys think okay Imuahama mono kelo dano mi Omeo agoro ki Afrika idaguri muni okero jo Omeo e kabedo ma ochahe ki e kweo pa jaha matie chogi gang Kwan mi magui nyo kwere i kulu ingili matie i wang romo mi panikwara gi magui ento santo yet ongin owacho i warga mere ma obero kacho pi lok ma dok i komagui ni mono okero dano mi Omeo i kabero ma gilungo ni lo lungo ite Mary ka mono okero dano mi agoro i kabero ma gilungo ya nimira tamania
ya nimira tamania ma o Chaka gi dok kulu ing gili nyokwere wa room tukulu matie ingom pa jo panikwara kamono bene okero jo Afrika ite got fuka gi got okulu. What do you guys think? Kamo pogo gini ye. Owuro gi pogo mea agoro gi gina weng Afrika pien gi tie wat la mirin pa gi chak bal. Okero gini dok yo kamo lo tuare neno. Gin Chaka gi panikwara chero kede malo borki. What happening on? Leave your comments. Yala, gi kinyo nong ni ngani. Te kwara pa chuli wajo ni. Dana mi Omeo gi dana mi agoro. Ori dog gudi te tual Chaka imoha apar bong wen gi apar bong wen. We apar bong wen gi pier ngwan wa chiel. Kala chien mona yen ni jo Omeo gi agoro. Miero o chit o gaya tim megi. Kin mangom mi magui pe cheko cham. Dana mi murwari o dak o gero e kilabak. Ka jo pino o chiro o gero e kimono. Johohoi. What is that? Johohoi o chiro o gero e team megi magi lungo ni team ikola. Jo embaro o chiro o gero e team pa jo palunganyi palunganyi kiger team pal jo palunganyi ka jo iko o chiro o gero team megi team iko ento okay Latin magui chalo santo o yet ongin o jeni jo Omeo o dak o gero ikom god kilijok gin bene ono tie gi kalmegi madit imolongo ka jo agoro kono o chiro o gero ikabere ma gilungo wai gin bene ono tie gi kalmegi madit dabor wala dabur. Okay, we're almost there, guys. What do you think so far? Okay. Te kwara pa me wajini ikara mi dwa mach nyo dwa apat jo pino wala pino chung kachiel gi jo mohoi magilungo gi Leb Omeo ni kop wala kope ka jo embaro kono chung gi jo iko dano mi Omeo obero jo ma lo mar lok mi kuch mada piman o weko gin pe olwanyo gi wi gang mokene matie Leb Acholi kid ma wabero kaneno jo obo olwanyo gi pajok ento lo diro Omeo mokene wachini jo Omeo kari bed gin pe olwanyo gi dano mi Acholi Sudan mokene gino olwanyo gi jo Afrika pilok mi nek ali nyo nek alibo ma jo Afrika bero ka nego kwere dano mi Omeo. Okay? Hadong ningo, Acholi mokeno wajo borani imoha par bongwen gi piera bichel dek ilwen pa anyanya mi achiel nyo wan gamente mi Sudan dok okwanyo dano mi Omeo agoro gi Afrika okero gin ite loch paruot mi magui. Okay, so from anyanya 1, okero gin ite loch mi gina magui. Okay. Omeo agoro gi Afrika wengo berite loch pa magui during the war. Okay. Imwakaman bene ngang muony madit pa okuma onongo tie magui idokulu kumaru. Okay,
Yala, gikinyu. What do you think happens? Omeo obera dok ot achiel matidi Leb Acholi. Man bene girma wero miri mi Sudan peo mio lodge ken bot dano mio meo. Gamente kwanya meo oduo ite lodge pa ruod mi magui. Kid ma wabero kaneno idul ma mokara ngej chik pa gamente mi Sudan wacho ni wigang ma dano mere ma chulo muchora will megi pe o mia beach gamente pe mia bodgi road ento we gang ma tie gi lo chul muchora ma will dana megi o mia beach nyo mo cargamente mi Sudan na hajui mia bodgi road lo dira chuli wajaborani Imwahama cha miri mi Sudan nongoni will dana mi chulo muchora e Omeo pe romo mia beach. Pilogman o wegamente o kwanya jo Omeo o doha ite lodge pa road mi magui. What do you guys think? Only population pa jo Omeo no knock so get to beregi road to go. Miri beri te lodge pa magui. What amaningo? Kain mi Omeo, drop your comments. What do you think? This was back then, okay? Karamachon. Okay? What do you think? Gang Omeo, chalo gang mo kene ma wabero ka nena ngej I bookman. Opoke gi la cham gi la twitch. Mo kwongo amira waneno lok mi te kwaro pa jo Omeo la twitch. Kala chien waneno lok mi te kwaro pa jo Omeo la cham. Okay? So I get kind for today. This is just the introduction me lok mi Omeo. Wutamaningo. Omeo no kongi bero ken gi yala gibero kin with a relation related to gina agor gi Africa gibero kachel lakin kido gina lok mi gina cholo ko pa jo tugi ko wa da gina ko kama gibero yo ker gini daguri wa hay mono twero dong manage kin lo nena gin mabe ja from yo ipani kwara jero kire yo malo kanong gi kenyu bi waja ni ngo gi twero bere gi lodge tugi ko gi knock well to gi knock ramamia beach ko. So in order to have your own chiefs or rodi the population, the total population of your clan or your clan has to be at least 500 and they didn't reach that total. So they were not able to have their own chief. They were put under Magui, under Magui's rule. Okay. So that's the introduction from La Chacha on Omeo. Okay. So he tells us that Omeo is also divided into two territories, La Chuich and La Cham. Okay. So tomorrow I will start reading on Omeo La Chuich. Okay. And Omeo La Chuich includes subgroups Pino Pino, Embaro, Iko, Gimahoy. Okay, so I'll start reading that tomorrow. Okay, thank you everyone. That's it for tonight. If you're from Omeo, please drop your comments, share with your friends, your community, your family. If you'd like to add anything to the discussion, please do join us. Join the live, drop your comments under this video. Okay? And this is Chaka Leb Acholi, segment with Kwan Leb Acholi. This is segment number 57 or session number 57, reading on Omeo, one of the clans of the Acholi tribe of present-day South Sudan. And I wanted to jump and start reading on this because my stepmother is from Omeo. And I don't know much about where she's from, so finding out as I read. Okay, I'll pull out my tech. Please make sure to like, comment, share, subscribe to our YouTube channel, which is Chaka Leb Acholi, and subscribe to our official Facebook page, Chaka Leb Acholi. And follow me also on my personal Facebook, which is Chaka Kang South Sudan.
Okay, and I'll call my tech. Please join me again tomorrow. Okay, take care and have a good night.